Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera eta hemen jarraitzen dugu Baltaser gente kanpaina. Honetan azkenengoan beratzi genuen armada honi dagoela reklutatzen. Erasen buzko armada duen. Eta beren aukera izango litzateke Steingardera joan edo Peildorfera. Peildorfera uste gaina defentsak ditugula. Horia, defentsak ditugu eta espero dut gure defentsak erasotzeko bezain inozoak izatea. Beraz uste dut txanda bat egin behar dugula, hori da. Bestea mentzat nivel bat igo. Izango da oso luzea txanda bakoitzak. Erabilu camino subterráneo, bueno. Ia segitu duten hau, garrantzitsu izango delako. Vale, elfo ilunak, bla bla bla. A ver, segitzen duten bali, potxak. Ez que fakzio gehiagi dauda zieran. Vale. Txanda bat eneltzen gara, erasora joango gara segituan. Ja, bueno. Vale. Summon me. I shall be victorious. Vale. Hala ere badespada jokatuko dugu. Mintzat min gutxiago izan dezagun eta guzti hori. A ver. Vale, basoak ditugu.
my will alone. Vale. Lehenengo aurrean frente bat. Asko sufrituko dutela. Bai. Ez du gezurrik esango. Hauek apur bat atzerago bada espada. Arkulariak hor. Apur bat atzerago. Lehenengo taldean. Bigarren taldea. Hirugarren taldea. Espatere handiak momentuz. Entzariak franko honetan. Ez dut ez ikusten. Hauek ere nor badespada, morteroa atzean, zuek hemen, eta Baltasar erdian eta bataia hasi. Vale, zuek diregin ona. Zuek joan horra. Show us the foe! Mortar! For the Warhammer! Horra. Eurak etortzea. Yes, sir! A ver. We are ready! No pizkat aurrerago joango gara. Vale, ez. Perfecto. Itxaron. Horra. Ez, galdi. Zo. Bueno, jarrito horra tiren. Zuek ez. Zo. Through to cannons! The ground quakes! Glory to the Empire! Spearmen! Etorri ona. No lingering! Yes, sir! Finding range, sir! Pick them off! Sir! Sigmar calls! Bring it down! Outriders! Spearmen! Formation, march! Now! Outriders! Take aim! March as one! Swordsman! Charge! Zuek horra. Ready for war! For the Heldenhammer! Formation, march! Fallen star! I am master of Shalom. Vale, zuek orain horra. Charge! For Heldenhammer! Zuek joan atzera. Yes, sir, quickly! Mortar! Cannons fire! For France! We serve the Emperor! Go! Will they not stop? Yes, sir! Get them! Get them! Zuek horra, Baltasar. For Heldenhammer! Yes, General! Fire! Yes, General! Bring it
Vale, jatu gara mina egiten. Prepare for combat! Take aim! Fire! Namairu. Berrogeita hamaika. Crossbows ready, General! Blades ready! Yes, sir! Sigmar calls! Yes. They'll never move again. Bueno, hasi dugu. Zatu gara ipotxekin akordio batera geratzen. @Kraniosen kontra borrokatu egin nahi duen. Zer gertatzen den orain. Venga, ánimo. Beti-betiko gauza berdina, denbora asko galtzen dela. Ai, beti oso geldo. Pasatzen da gure txanda, eta batailako kargatze irudia ere bai. Vale. Step to it. A ver. Vale. Vale, ahora niveles. Vale. Ipotxekin. No. A ver. My throng stands ready. Doubtful. Vale.
¿Qué es? One rag. And what can the Dawi do for you on this farm? Sure enough. Vale. Eta besteak lanango. Billigar! What brings you before the heir of Lund? Dockek! Vale, Not possible! vale. I am the Supreme Patriarch. I am the Supreme Patriarch. I am innocent. Moving off. Ready. A ver. My throng stands ready. Do not disappoint me. No reason for it. Beharko du hemen. Dirua beharko dugu. Vale, horretaz aparte. Who calls? Falta zeriko da niveles. Vale, hago. Is it time? I will hear what you have to say. Vale. Sigma's will. It is good to see fellow sons of the Empire. I'll ignore that. Hau esan da txanda pasa. Hala. Beste denbora pila bat. Armada hori zintzen badu gero bat karazgenera. Gauza gehiagi.
Ah, vale. Horrengotzen joango gara onarte, rekrutatuko dugu eta burbasenatuko gara. Joan beharko gara onantza begira. Vale, elfoak beraien kontra. Oso ondo. Vale. Zer behar dugu orain? Hau esateko, hemen. Let us begin. Now, I go where the winds howl. Jarriko dugu hemen. Very well, I will do this. Eta zer behar ditugu. Antzariak. Eiko beste bat. Eta... beste bat. Vale, hori alde batetik. Zein... Bigarren nivelera igo behar dugu lehen bai lehen. Nortzuk dira. Karak here. To war! And what can the Dawi do for you on this fine day? Weidofen. Vale, vengo a ser du gore egin. Hau. Bueno. Yes. Vale. Hau eginda, txanda pasa. Vale.
Bi hauek kendu behar ditugu hortik, alik eta lasterren. Eta gero ja joan algara hegoaldera. Oinon esatea erraza da, egitea ja beste gauza bat. Edenak gu baina asko zer indartxoago daude. Uff. Hor beldurra, nahiko beldurra. Vale. It is time. Yes, that will do. Follow me. Ez dakigu zer daukan hor. Vale. The Empire. All right. By Sigmar's will, come in peace. Very well. Vale. Do not waste my potential. Sure. ¿Qué anda pasa? Vale, Asgard. Gaina rekrutatzen ari dira. Vale. Elfo ilunak, eskabenak. Jokatuko dugu. Ez dakit idaziko dugun edo ez egia esateko. Bueno.
Behintzat salditeriarik ez daukat. Hori, ona izan daiteke hauek erabilia izateko. A ver, nora harteltzen da. Vale. Hor. Swordsman! The Monte Empire bat. endures! Hemen, lantzari batzuk. Hemen, Spearman! besteak. Swordsman! Spearman! Show us the foe! Spearman! Crossbowmen! At your service! Zatarri handiak. Hemen. For Heldenhammer! Outriders! Zuek hemen. Orduan etorren antza. Taking position! Denbora irazteko beharko ditu abiadura 31, 84. Quick march! Go! At speed! No lingering! Rah! For the Warhammer! Formation, march! To battle! Take the ground! Yes, sir! Quickly! In the name of the twin-tailed comet! Blood of our heirs! Jarraitu tiro egiten. Fire! Fire! Moving now! Formation! March! Yes, sir! Quickly! Take the ground! Taking position! Go! We serve the Emperor! At speed! Ready! Take the ground! Quick march! Shoot them! Moving now! Sir! No lingering! Yes, sir! The ground quakes! Yes, sir! Quickly! Quick march! It's Sigma! What do you bid? Through to cannons!
Yes, sir! Quickly! Sigma, guide us! Don't misfire! Pick your targets! Crossbowman! Volan stop! They'll never move again. By Sigma's will! For the Emperor! For the Warhammer! Fire! Yes, sir! Mortar! Crank that machine! Ready for war! Shields up! The Empire endures! I am master of Shamon. Haste gold magic. For Heldenhammer! State troops ready! Ulrich's wrath on them! Armor melts. Finding rings, sir! By Ulrich's wrath! Alright. Mortar! Missiles at the ready! By Ulrich's wrath! I am supreme! Feel my ire. Guns of Nome! Missiles will fly! At speed! I am master of Shamon. They'll Ah, never caca. move again. Crossbows ready, General! Sigma, preserve us! Missile infantry! Fast them! Get them! Sigma! Preserve us! Great swords! Withdraw! Conditions acceptable! Standing by! Yes, General? We are Sigma's heirs! Haste gold magic. Crossbowman! Yes, General? Armor melts. Our weapons are yours! Attack! Taking aim! Shoot! Shoot them! Crew to cannons! Spearmen! Crossbowman! By Galmaraz! The Empire endures! Take aim! Venga, ya non dago. Galde hori. Crossbows ready, General! Sigma! Guide our fire! By Sigma's will! Wow. For France! For Helden! Withdraw! Launch!
A ber, zederru eserre hona, mintzat mina zer egiteko. Sigmar, preserve us! Sigmar, preserve us! Feel my ire. Ready for war! They'll never move again. The Empire endures! With the comet! Ready! Return to duty! Bring it down! Quick march! No lingering! Go! I am master of Shamon. Limber weapons! Spearmen! We serve the Emperor! Get down! Formation, march! Take position! Reynolds, aim! We're ready! Lord of Metal! Armor melts! Bring it down! Spearmen! For France! To battle! Feel my ire! Shoot it! Withdraw! Bow before me! Crossbowmen! Awaiting orders! Take aim! Crossbowmen! Quick march! Bring it down! By Gal Maraz! Limber weapons! Fire! For the Warhammer! Take the ground! At speed! Moving! Moving faster! Haste gold magic! At speed! We serve the Emperor! Missile troops! Balthazar Gelt! I am master of Shamon! Moving now! Ranged weapons ready! Missiles at the ready! We are Sigmar there! To battle! Withdraw! Missiles at the ready! Fallen Star! Shoot them! For the twin-tailed comet! For Sigmar! Fire! Taking aim! Sigmar calls! Spearmen! Prepare for combat! Vale. Lord of Metal! Ready to fire! We obey! Missiles at the ready! By Gal Maraz! What? Formation, march! Vale, beste bat, gauzak iztera. On way! No lingering! Zue gorra. Withdraw! Vale, zu, Get them! For the egin war! horra. Crossbows ready, General! Bring it down! No lingering! Vale. Outriders! Crossbows
Crossbows ready, General! Weapons at the ready! To battle for the twin-tailed comet! Crossbowmen! Go! Go! By my will alone! Attack! Understood! Ready? Sigmar guides us! Missiles at the ready! Balthazar Gelt! Finding range, sir! Sigmar! I am supreme! Eta zuek, horra eta zuek. Yes, sir! Vale. Outriders! Crossbows ready, General! Ulrich's wrath on them! Outriders! By Karl Maraz! Show us the foe! Crossbowmen! By Karl Maraz! Missile infantry! Take position! At speed! We are Sigmar's heirs! Great swords! At your service! Cavalry ready! Withdraw! Missiles at the ready! For the twin-tailed comet! Sigmar commands! We are Sigmar's heirs! Missile troops! The Empire endures! Shoot them! Moving now! Great swords! Take the ground! Buah. Crossbowmen! Take position! ¡Me chuli! Bueno. Ready! Quick march! Get them! Understood! Prepare for combat! For Heldenhammer! No lingering! Empire marksman! Quick march! Ready for war! Vale, sufritu dugu eta irabazi dugu. Bai, oso gutxigatik izan da. Espero dugu unitaterik ez galtzea, baina zaila izango da gainera. A ver. Sufrituta irazitakoa. Zalantzarik gabekoa gainera. A ver. Asko sufritutako badaira. Ba, unitate batzuk galdu ditugu zorik.
A ber, gertatu den. Zenbait unitate bentzak guztiz itxi ditugu, morteroak bere lana oso ondo egin du. Garrapatuek bizarra daukate. Egia teko ez dakit, ez dut inoi zentzu horretan planteamendurik egin. Baina bueno. Agian heroi bat alkilatu harko genuke. Agian gareste atera daiteke diruz, baina bueno. Venga, ánimo. A ver, batalla hau erreza ese. Noiz eta hortuak bakarrik izan. Itxaron. Ideia bat daukat, agian ez da oso ideia ona, baina, mesedegarra izan daiteke. Gainera gerta daiteke unitate asko galtzea. Venga. Orduan, hemen Prendire ezin dugu. Kaka. I am the Supreme Patriarch. I shall be victorious. Vale. Do not waste my potential. Pick up the pace. That will work. Step to it. Yes? Surely an agreement will be reached. But are we not all sons of Sigmar? Right. Yes. Aye. Let's hear what you have to say. We'll hear it before Oathgold. A ver.
A ver. I Perdón. serve Sigmar. It is time. Bai, hemen errekuperatzen joango gara. Beraz, txanda pasa egingo dugu. Uste dut beharrezkoa izan daitekeela. Baina ez dakit zer gertatuko den. Elfoak. Eske hor oso argi ematen zuen ez genuela irabaziko. Eske horko ekentze erditik garrantzitsua da. A ver, zer egiten duten. Sigmarite Arch-Lector. Forgive me. Now? Yes, that will do. Moving off. True servant of Sigmar. Honored to serve. I will go. Champion of the faith. Get out me head! Sog off! Protector of the weak. Praise be to Sigmar. Vale, txanda pasa. Beral ere ez dago oso ondo. A ver, ánimo. Gauzena unitate asko dituztela.
Baina hemen edozein momentutan bueno, edozer gauza gerta daitek. A ver. Jogatuko dugu. Nien handik datozen errefortzuak. Mintzat gure heroia nahiko potentea da. For Heldenhammer! Hortik datozen errefortzuak. Spearmen! Crossbows ready, General! Spearmen! By Ulrich's wrath! Awaiting your command! Obey! The Empire endures! Take the ground! Spearmen! We are Sigmar's heirs! Ready for war! Swordsmen! Formation march! Great swords! Sigmar guides us! Spearmen! The Empire endures! At speed! General! Moving now! Mortar!
Empire! Load it, sir! With haste! Take the ground! Swordsman! Yes, sir! Quickly! Artillery! Stop! We await your orders! No lingering! I am supreme! Don't stop until they're all dead! Armor melts. Our orders? Armed and ready! Load it, sir! Go! Sir! Ready! Take aim! Our weapons are yours! Missile infantry! Faith in the comet! Feel my ire. Eager for battle! Crossbowmen! For Sigma! Fire! Moving now! By Ulrich's Cross! Crossbowmen! Ready! In range! Attack! Servant of Sigma! We are Sigma's heirs! Melhor. Haste gold magic. They'll never move again. Sputters the target! Arch-Lector! For the Empire! Withdraw! For Sigma! Fire! Go! Crossbowman! Lord of Metal! I am Master of Shamon. Sigma! Cast magic against them! Attack! Armed and drive! Missiles at the ready! Beware the whistle! I do not fear death! We are Sigma's heirs! Crossbows ready, General! Fire! At speed! Armor melts. The Empire endures! Launch! Shoot them! For the Emperor! Michael Mirage! For Heldenhammer! Sigma! Vale, soy un poquito ra. Balthazar Gelt! Haste gold magic. Outriders! My friends! For Heldenhammer! Great swords! Withdraw! Sigma, show
at the ready! They'll never move again. Sigmar exalted! For the Emperor! We serve the Emperor! Spearmen! Yeah! For the twin-tailed comet! Fight them! Feel my ire. Vale, irabazi dugu. Venga, ja, egon behar dira hilda. Eske bestele ez nuke ulertuko gertatzen dena. Bune magia garrantzitsu izan da. Eta horkoi armadura kentzea. Baina, bueno. Entzat esperientzia gehiago izango dut. Ea horren segertatzen den. Irasi badugu eta eskualde hori edo gotorleku hori lortzen badugu, ba, kenduko dugu Rutze Ludenhauer eta gian unitatea pasatu ditugu gure ejertzito printzipalera. Bentsat bere lan hau da unitateak hor mantentzea gero magiak erabili izateko eraginkortasun handia izan duela aitortu beharrean nago. Baina, bueno. Batzutan bataia hauek hobe dira jolastu eta unitate alik eta gutxien galtzea, batzutan igual ematen zu bakarri jolastea eurak eta orduan galtzen duz eta, bueno, kanpaina joan alzaizu pikutara, baina, bueno, bentsat eusten ari gara. Animo ba. Tankea den eroi bat izatea, ez jauntxo bat garrantzitsu izango da gure armadarentzat. Agian gauzatxoak ditugu. A ver.
Vale. You summon me. So. A ver. Yes, that will do. I serve the hell. Orduan. Ona Following mugitzen manaiz. Sigmar's path. Eta honekin erasora bat noa. I shall be victorious. Lagun moduan izango ditut. The Emperor would be displeased. Champion of the faith. Vale, orduan. Saiatuko gara putada bat da. Oh man. Do not waste my potential. Servant of the faith. Ready. Get out me head. Stop that. Zalgoth. Zalgoth. Yeah. Bale lagunok. Oraingo hau hemen utziko dugu. Eta horrengoan gehiago.